veče, dobrodošli u biblioteku Milutin Bojić, slobodno kod Bojića, tako mi zovemo naš program. I uvijek smo radosni kad dođu ljudi koji opravdavaju ime ove naše manifestacije, slobodni ljudi, ljudi koji nemaju strahova da kažu ono što misle i koji, nažalost, danas predstavljaju jednu manjinu, ali evo, čuju se i čuće se i vidjet ćemo čeras nadam se od obojice naših gostija, tu su sa nama Srđan Kolarević, književnik i Momčilo Selić, čuti ono što se ne čuje baš tako često i u našim medijima i u našim javnim prostorima. Ja ne znam šta će oni da pričaju, ali volim da čujem ovako i ako bude neko iznenađenje i prepuštam njima u potpunosti vođenje večerašnje tribine. Za početak smo se dogovorili da gospodin Srđan Kolarević predstavi svoj rukopis i kako vam volje, kako vam drago. Izvolite. Da i ja poželim dobroveče i da se zahvalim na onim darovima koje ste ostavili tamo iza. Drago mi je što se ova tribina zove tako da u svom naslovu ima imenicu Sloboda, a kako ja razumevam tu imenicu, to podrazumeva i istinu. U ime te istine koju ja nastojim da očuvam samim sobom, sve god da radim, kako god treba da radim. Može malo zastići. Potrudit ću se da vam predočim nešto od onoga što moj vapaj za istinom može da dosegne i da obuhvati. Najprije ću vam pročitati nešto iz svog rukopisa, zapravo nešto što nije objavljeno, pa ću vam ponešto reći o tome iz nekog drugog ugla. Potrudit ću se da vam pročitam što je moguće pažljivije da biste mogli da obuhvatite. Nema gordosti u tome, nego to je u jednom književnom obliku izraženo, tako da podrazumeva malo neke pažnje. Zove se Dudica i Marina. Poznaćete o kome je reč u drugom delu ovoga što ću čitati. Sobe ženski. Ne, mislim, voleo bih da je to sa humorom, međutim ovo je jedna teška opora istina, jedna gorka istina. U ona vremena kada su se komunisti dobro utemeljili u vlasti i kada su opuštenije gledali da urede svet po svom naumu, u Zemunu i Dubrovačkoj ulici živeo je mladić po imenu Dudica. Svi su ga tako zvali, a pamtili i pominjali misleći na njegovu neobično lepu i mlađu sestru Mirjanu. Tokom većeg dela dana na ulici mogao bi se videti u urednoj i čistoj odeći sa besprekorno čistim pantalonama, cipelama i čarapama, uvek u uštirkanoj košulji, pod konac ošišan, začešljan i redovno glatko obrijan. I nigde nije odlazio dalje od drvoreda u Dubrovačkoj ulici, kao ni od njene tadanje turske kaldrme u celoj njenoj dužini. To je bio njegov najomiljeniji kutak sveta, a sve okolne ulice pred njim su se širile kao granice njegove radosti i slobode. On i sestra pohađali su osnovnu školu po imenu Goce Delčev u obližnjem Zemunskom parku. Jednako uredna i čista, u obaveznoj kecilji ona je bila odličan đak, a on je išao u pomoćno odelenje. Nasleđeno i još neuklonjeno od predratnog školstva, tada je pri osnovnim školama postojalo pomoćno odelenje nepodeljeno na razrede za decu koja su se prilično razlikovala od ostale dece. Danas ih zovu deca ometena u razvoju ili deca sa posebnim potrebama, a u ta vremena za sve oni su bili naprosto deca. Uspeh u tom odelenju nije se izražavao ocjenama ili vladanjem na času kao što se nisu upisivali opravdani i neopravdani izostanci. Taj razred je postojao da to dete shvati da od društva nije obeleženo, a tako se Dudica i inače ponašao kao što je vidno bilo kada bi se vratio iz škole u svoju ulicu. Onako pitom kao muškatla i bezvezlan kao zumbur, obožavao je da po ulici vozi auto sasvim razgaljen i slobodan, bez obzira na prolaznike, da je samo on znao i video pod kojim prostranstvima i pod kojim nebom kreće se to čarobno vozilo. Sve što su ljudi gledali i činili, što su izgradili i utemeljili, pred njim se širilo kao polja ništavila. Jedino su deca bezazlena i nedužna, nevina i čista mogla da ga zaustave u toj njegovoj vožnji, samo da bi mu se pridružila u tom njegovom tako udaljenom svetu. I njegova sreća nije se mogla sagledati kada bi mu se ona priključila
pa njima još poneko sve mlađe od mlađeg. Visok, stasit, guste, kudrave kose, malo nakrivljen nadesno, što beše beleg njegovog neznatnog telesnog nedostatka, rukama bi obuhvatio Dubrovačku, obuhvatio zamišljeni volan i uz brundanje napućenim usnama polako bi krenuo uz Dubrovačku ulicu, pa došavši do njenog kraja okrenuo natrag. A ovi za njim sitno i odvažno tabanajući sve u međama tog njihovog sveta, sveta koji nikom ništa ne duguje i nikom nije prepreka, a još manje razlog kakvog nepriličnog isticanja. Kada bi se za Dudicu s punim poverenjem prikačilo više dece, držeći se rukama oko stulka, usledila bi radosna cika i vriska, da je cela ulica odzvanjala, što je kod njega pokretalo još glasnije brundanje sa izbacivanom i rasprskivanom pljuvačkom. I što više dece, utoliko veća radost pred tako otkrivenim i blaženim prostranstvima Dubrovačke ulice. Svakom prolazniku tada se činilo da se između dva reda nanizanih starih i oronulih kuća uspravio nekad davno potisnut duh one čednosti koji jednako ozaruje i starce i mladića, ogoljene cigle u fasadi i ponosne zabate nad prozorima, osušeno granje i razbokoreno lišće u krošnjama javora i lipe u drvoredu, velike i masivne kapije kao i stidljiva krila uličnih vrata. I taj auto, a voz uvek se kretao bez kakvog vidnog nadzora sa strane, vođen nenatrunjenom željom da se naprosto kreće i ništa više. U ta vremena, inače, u celom Zemunu gornjem i donjem, ako se zajedno sa taksijem moglo naći i 5 automobila, dok su u obližnjoj kasarni do parka još uvek rzali konji. To je značilo da je Dudicin auto kao retki dragulj mogao da se kreće ulicom bez rizika od sudara, pa čak i sa đubretarskim zaprežnim kolima i usporenim masivnim štajerskim konjima sa grivama na ogromnim kopitama. A kada bi se zadesilo da dece nema pored Dudice, onda bi taj svoj zamišljeni auto on sam vozio sve u slalom između stabala po pločniku, a ponekad i između burastih i limenih kanti za smeće. I što je najvažnije, uopšte se ne obazirujući na to da li ga ko gleda ili ne, ili šta misli o njemu i njegovom autu. Za njega postao je samo taj njegov izmaštani auto i opipljiva ulica kojom ga je imao da ga vozi. U tom neobičnom spoju izmaštanog i stvarnog on se pokazao pravim virtuozom. Nijedno od ta dva prostranstva njegove duše nije odnosilo prevagu, ili da je bolo oči što je posegnuo za takvim spojem. Uravnoteženi činjahu jednu skladnu i prirodnu celinu. Na sve to niko nije obraćao pažnju, kao što se na isti takav način prolazilo i pored kakve aleje cveća. Na toj nevidnoj i tananoj liniji između odmaštanog i zbilje on sa prolaznicima nije razgovarao, nikog nije zvao, ni od koga ništa nije tražio, niti je šta sablažnjivo radio, da je cepao svoju odeću, slačio se i ukazivao na neprilična mesta na sebi. Najmanje da je pokazivao makakav vid nasilja, da je na koga nasrtao, udarao, ili da je vikao, vrištao, urlikao, ili da je nešto lomio ili razbijao. Ništa od svega toga. Uopšte nije skretao pažnju na sebe. Isto tako ni njemu niko ništa nije ni nudio ni davao, a ponekad umeo je kao odsutan u odmor od svoje vožnje da jedrog lica i širokog osmeha onako stasit stoji kao ladolež prislonjen uz ćošak kuće u kojoj je živeo i ništa više, sve dok ga neko od njegovih ne bi pozvao sa svog nevidnog mesta. Tada je izgledalo da se oko njega motaju anđeli kako je odisao blaženstvo. I kao što je za vrapca lozinka života pesma Dživ, 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 tako je i Dudici noseći znak života bio taj njegov auto sa granice između mašte i zbilje. Inače, on jedva da je uspevao da sastavi neku suvislu i razgovetnu reč. I ako bi pokušao šta da kaže, onda je to bivalo nerazgovetno mumlanje nalik vetru u otvorenoj kapiji. Boraveći u tom svom cvetnom miru s prolaznicima nije razmenjivao čak ni poglede. Njegove oči gledale su što niko osim njega nije video. A ipak je na jedan tajanstven i umiljat način pripadao svima u ulici, pa su ga svi u prolazu i pozdravljali, na što bi se on samo vedro i veselo osmehivao, kao za sve nevidnom ogledalu. I taj njegov mir, ta tišina koju je širio oko sebe, ta punoća njegove pojave, ta njegova bezazlenost jedne travke, i to se mora reći, pokretali su razne priče o tome šta se dešava unutar zidova stana gde je živao sa roditeljima i sestrom. Po njegovoj pojavi na sasvim vidan način bilo je nesumnjivo da Dudica potiče iz jedne dobro utemeljene porodice u kojoj se život meri milenijumskim iskustvom.
Ali te priče ovde nemaju nikakvu važnost, kao što ni zavist i zloba nikada nisu bili mera života. Dudica je kao najnedužnije i najbezazlenije čeljade Dubrovačke ulice svima ulepšavao dane, na način kao što to mogu samo najrođeniji. U njemu svako je gledao tračak svog skrajnutog i nedostupnog sveta, netaknutog svakidašnjom jurnjavom brigama, naporima te gobama, pa su zato sve to blažili za nj govoreći naš Dudica. Kao da će ih ta prisnost sa tom zaturenom devstvenošću isceliti i okrepiti bar na tren u sledu neveselih dana. Onda je hodom vremena Dubrovačku ulicu polako prekrio asfalt, kao odnekud doletele ptice po pločnicima su popadali automobili, umesto jedne davno podignute kuće nikla je jednospratna zgrada, stabla iz drvoreda su se raskrupnjala, a neka su posečena, umesto kanti za smeće pojavili se kontejneri i od Dudice ostao je samo kibic fenster, austrijski izum za osmatranje cele ulice iz skrivenog mira kućnog okrilja. Pred asfaltom bejaše nestao i kamen u vidu malog i prislonjenog stuba, reklo bi se binjektaš uz sam ugao Dudicine kuće. Tada su se Zemun i Beograd već spajali sa 3 mosta i nekoliko novih visokih zgrada i na jedan tajanstven način, što je pokazivalo život u prestonom Beogradu, sada se sa više lakoća prelivalo u Zemun, kao što je malo toga iz Zemuna stizalo u blistavi sjaj Beograda. Više se ni trag nije video od one močvare koja se širila između ova dva ne tako davno pogranična grada. I ona blaga sila koja je nesputanu Dudici davala volan u ruke, da vozi svoj auto između mašte i zbilje, nedokučivim putevima, nedokučivog delanja, jednako neprikrivena, buknula je u Beogradu u Marini iz Makedonske ulice. Visoka, guste, zanosno, duge crne kose, sanjalačkog pogleda, onako montanjarski stamena u kuku i savijena u struku, bez šminke stupala je na velika vrata života. Retki i donekle upućeni znali su da na njene odluke, namere kao i ciljeve, životonosnu važnost imala je mala literarna slava njenog nešto mlađeg brata, bezmalo wunderkinda, ali i neosporna društvena moć njihovih roditelja, tada dobro ustrojenih u vlasti. I kao onaj mladi svet koji je nabijen samouverenošću, a nabildovan svojom nepogrešivošću, ona se priklonila umetnosti kao najvišem ljudskom dometu, u čijem okrilju tražila je nepropadljivi oslonac za svoje dane i noći. Pa nekako i prirodno da se viđala na koncertima klasične muzike na Kolarcu i u sali Filharmonije, gde su se izvodila najnovija muzička dela. Sa zanosom onog koji otkriva nepoznate svetove u toj novoj muzici sa novim, zavodljivo modernim pristupom klasičnim instrumentima uz upotrebu predmeta koji u najboljem slučaju muljaju tonove kao što je svežan ključeva, poklopci za šerpe i lonce, metla, palidrvca. Dakle, u svemu tome opijala je svoju dušu onim što se zove modernost, ne videći da se to svodi na izvrgavanje ruglu, blaćenje uvredu i ustanovljavanje nakaznosti. Vera u maglovite predstave o umetnosti vezala joj je oči i od toga gradila harmoniju sfera u večnim i blaženim vrtovima elizijskim, da bi i sama u tom svom opojnom uodraženju tako stupala po tom tlu neprolaznosti. I do njene duše nije stizalo da ta modernost nije na prosvetljenje i radost, nego na muku, grč i bol, i da je uzrok modernosti nezadovoljstvo i bes, a da se to lukavo ume odenuti u ruho novog, a zato i poželjnog. Kao kada se misao o poželjnom i novom javi nad šupljim cipelama koje treba zameniti, jer ove se ne mogu okrpiti koliko su se sad pohabale. U tom mladalačkom vrenju bez cilja i jasnog znanja o sebi bila se primakla završavanju studija na Likovnoj akademiji u Beogradu na odseku slikarstva. O tome je svedočila njena diplomska izložba slika u tada vrlo uglednoj galeriji Doma omladine. Od 10 velikih formata slika od 1,5 m sa 2 do 1 m sa 1,5 m, nijedna se u svom uljanom zamahu nije nešto osobito izdvajala. U rasplinutoj stilizaciji njeno slikarstvo se po tadanjim merilima oslovljavalo kao blaga figuracija sa minimalističkim koloritom, a iza tih napadno i šuplje mističnih reči krile su se sterilne, vodnikave i prozukle i dvodimenzionalne konture oblaka bez punoće, bez života, bez snage da podsete ili opomenu ili prosto zaklone vidik, što je najuprošćeniji vid prirode oblaka. Ništa i duplo ništa. Ali kako vrednost onog što dosegnemo uvek i bezuslovno određuju drugi,
tako je i Marina svoje slike gledala očima drugih, lako potkupljivih i još lakše prevrtljivih. A ona je na tom taštom putu otuđenja stekla hrabrost da smelo pristupi majstorskoj radionici tada državnog slikara Krste Hegedušića. Među svojim sunarodnicima, Hrvatima, ovaj slikar bio je slavljen i uvažavan po svom grotesknom slikarstvu sa idiličnim podravskim motivima na granici prostodušno ilustrativne i dekorativne naive, tako dugo odomaćene u Vojvodini. Svoju najvišu državnu potvrdu imao je od jedino vladajućih komunista u oslikavanju neke vrste rimokatoličke kapele na kultnom mestu vlasti po imenu Sutjeska na Tjentištu, gde su u Drugom svetskom ratu ginuli samo i samo pravoslavni Srbi. Iako na liniji komunističke i hrvatske vizije života u sve prateće otimačine, obmane i podvale, mora se priznati da se na tim zidnim slikama Krste Hegedušića vidi da to nije slikano bez smisla za dramatiku dočaravanih prizora, uz izdašnu punoću neobičnih likova ljudi, kao i sa naglašenim osjećajem za živopisnost svega što se tu vidi. Naravno da je nesputani kolorit prilagođen napuvanoj i uprošćenoj uzvišenosti sećanja na to vreme rata, kao i da su tu uz pun učinak laži neprijatelji predstavljaju u tim sledstvenom liku krvoloka, što je sveukupno dug vojvođanskoj naivi i njenoj ilustrativnoj i dekorativnoj moći. Rečeno rečnikom zapadnih evoprejaca iz 19. i 18. stoleća, Krste Hegedušić bio je pravi pravcati dvorski slikar, to jest slikar na dugme. Na krilima vere u umetnost i uz zanos mlade ličnosti koja pred sobom ima sva prostranstva čitavog sveta, a pod jedrima političkih funkcija svojih roditelja, stigla je Marina u majstorsku radionicu Krste Hegedušića na usavršavanje, na obogaćivanje svog slikarskog umeća. Od njenog svečanog odlaska na umnožavanje slikarskog dara nije mnogo kiša palo na Beograd, kada se u jednoj večeri ona pojavila u Beogradu na ulici pred Studentskim kulturnim centrom. A da ne zna, potvrdila je staru istinu. Ako staneš pored siledžije, lažova, izroda i nečoveka, i sam ćeš postati to isto. A ako staneš pored sveca, svi će se čuditi šta radiš na tom mestu. Mladalački neoskudevajući u samouverenosti, sve do bezobjivnosti i uz raspuštenost razmaženog deteta sa granice bestidnosti, pristupila je bila tom svom uličnom kreveljenju i blesiranju, koji će koju godinu kasnije dobiti mistično ime u reči performans. Usred već popadalih taloga noći na Beograd, u Beograd oduvek najudebljivije pada noć, kao pred saobraćajnim udesom ili pred olujom oborenom stablu sa zaustavljenim saobraćajem, na sred kolovoza raširila je poveliku petokraku od lima u vidu uskog korita, Mefistov znak postojanja i simbol komunističkog uspinjanja u istoriji. U to plitko korito nasula je benzin, kresnula je šibicu, sela na sred tog uzvišenog simbola života svojih roditelja i postojeće vlasti, izula se, skinula čarape i iza razigranih jezičaka vatre uzela veselo da seče nokte na nogama. Usred te komunističke i satanističke vatre raspuštene i skresane kose imala je na sebi pantalone i nešto kao majicu. S malo pažnje dokoni prolaznik mogao je u tome da vidi jednu usamljenu mladu ženu ili još uvek devojku, koja sasvim raspamećena ne zna šta će od sebe, pa od toga na sred ulice pravi cirkus. Kao da je pobrkala lončiće između želje da bude nešto i od onoga što zaista jeste i u čemu je presudnu ulogu odigravao njen pol. Pred zabezeknutim prolaznicima koji su postali publika, ali i pred onima koji su je poznavali kao slikarku, besmisao tog čina razmahanom govorljivošću opravdavale u reči umetnost. Tek pošto je benzin sagoreo, mora se dodati. Kao što je uzvišenost te visoke ljudske delatnosti u svom blagoglagoljivom kazivanju poduprla pominjanjem zapada i najnovijih tendencija u sagledavanju sveta i života. Čak je kao krunski adut za odbranu tog gesta bez neba i tla prošašoljila izraz body art. Od blagog šoka nad ovom zaumnom i nikom potrebnom delatnošću koja je na trenutak prekinula saobraćaj, malo ko je mogao u tome da pronađe njeno odricanje od slikarstva i beg od umetnosti i njoj sledstveno predanog rada, a ponajmanje beg iz majstorske radionice Krste Hegedušića. Kao što niko u tome nije gledao njenu strast, da opravda istu takvu strast svojih roditelja prema umetnosti, strast koja je po svojoj naravi lišena i tla i ploda.
a najupečatljivija rasuđivanja ove petokraki poticali su od ravnodušnosti svedena na reči svakog cirkusa za 3 dana dosta. Bez imalo preterivanja dopušteno je reći, bio je to njen povratak na beogradski asfalt ili i posvećenje u nešto prestolnom Beogradu sasvim nepoznato, bez grunda pod noktima, bez tragova boje pod lanovima, bez mirisa terpentina u kosi, sa diplomom akademskog slikara za sebe je od tada ponosno govorila da je umetnica. U istoriji besmisla u Beogradu, istoriji koju nikada niko neće napisati, s počasnim mestom za Marinu iz Makedonske ulice, dublji razlozi njene pojave neće se dovoditi u vezu sa Dudicom iz Zemuna iz Dubrovačke ulice. Najviše što bi moglo da je opravda, bit će pominjanje ideja smeća, otpada i odbačenog iz razmišljanja Leonida Šejke, minornog slikara srpskog grupnog likovnog usmerenja pod imenom Medijala, gde se smeće razumeva kao ono što je izgubilo svrhu i smisao u makvom kakvom poretku života. Toj prozvukloj apologiji ničega i ni o čemu svoj doprinos dala je i slikarka Olja Ivanjicki, tada držeći ovog slikara u čvrstom zagrljaju svoje puti. Pod magičnim imenom Šaht Art, s kanalizacionih šahtova namazenih bojom za grafike, uzimale otiske i donosile u hramove likovnih umetnosti, to jest galerije za slike, skulpture, crteže i grafike. Taj njen doprinos Medijali bio i ostaće bolan grč usamljene žene koja ne zna šta će od sebe, kako tada, tako i u celoj njenoj karijeri. Nesamoniklu pojavu Marine iz Makedonske ulice u pomenutoj istoriji jednako bi mogla da opravda i prelivanje konceptualizma u Beograd sa zapadnih strana tadanja države, iz Ljubljane pre svega, i uz malu pomoć u tim danima veoma naprednog Novog Sada. I tada je imala vrednost poštovano, kao i sada, da sve što dolazi sa zapada nosi dah i klicu lepšeg, boljeg, čistijeg i urednijeg života. A konceptualizam je svojom prozvuklošću nudio sve, ali ne i ono što se u glavama Beograda pripisivalo zapadu. Naravno da je uz Marinu nešto sličnih beogradskih glava udarilo tim putem, velike i bolne praznine u duhu i silne želje strasti, šta više, da se to predstavi kao poželjan i preko potreban način opštenja među slovesnim ljudima, pa čak i kao jedan sasvim viši oblik izražavanja, do tada rezervisan isključivo za ono što se oslovljava kao umetnost. Reči ne treba trošiti na to da je za opravdavanje takve volje Zapad bivao neiscrpan izvor u imenima kao što su Marcel, Duchamp, Piet Mondrian, Jackson Pollock, Roy Lichtenstein, Mark Rothko, Jean Miro, Andy Warhol, od kojih najmanje ima čina likovne umetnosti, a pogotovo umetnosti, ali su zato neumorno dosledni u odricanju od makakvih slovesnih sadržaja u postojećem poretku života. Naša je da je otišla u još više sfere dostignuća tih svojih preteča, Marina je pred kamerom u galerijskom prostoru otkrivenog torza ispijala razne tablete samo sedeći, pa se u drugoj prilici jednako obnažena sitno zasecala žiletom ili je golišava naprosto ispijala vodu iz staklene čaše, uvek između zidova galerije za likovna dela. Sve uveravajući da je to što ona čini jedan viši i savršeniji vid umetnosti, da je to avangarda šta više, a kao da će zapravo od tih galerijskih zidova preuzeti onu svrhu koju su oni opisali. I kako prefinjeno sročena reč umetnost i gvozdena vrata otvara, a osobito ona koja vode do novca, Marina je iz Beograda krenula u svet da okrene leđa primitivnom, divljem, patrijarhalnom, zatucanom i pripostom Balkanu, gde se jedino dobro vode krvavi ratovi i ne može da se diše od zavisti. Licem prema slavi krenula je da iza sebe ostavi nerazumevanja, ravnodušnost i podsmeh. Odavala je utisak čvrste i nepokolebljive ličnosti sa jasnim ciljevima pred sobom, a što ruku pod ruku ide sa svakom beogradskom pretpostavkom o uređenijem i poželjnijem životu na zapadu, gde svi sve poštuju i umetnost je društveno opravdana i veoma poželjna. U retkim i ne baš razgovetnim glasovima o njenim delatnostima po svetu, od grada do grada, jedino što se moglo suvislo izdvojiti bila je ulica kao stalna pozornica njenog pojavljivanja, a povremeno i neka galerija gde se obično nalaze likovne tvorevine. Ponekad bi prostrujao glas o tome kako je najčešće u njenim uličnim budalesanjima glavni adut bivalo njeno sasvim obnaženo telo, telo koje je zdravo i požudno budilo porive na telesno spajanje i pokretanje sokova u žilama i mišicama, mora se priznati. Pa i u Beograd stigla i reč o njenoj uličnoj golotinji u Napulju, u gradu
gde raj i pakao, gospodstvenosti, secikesarenje, izopačenosti vrlina, bogataši i sirotinja, nakaznost i celovitost, uspon i pad, smrad i miris, smeće i dragulji čine jednu lepu i skladnu celinu. Kao od majke rođena leđima je pritisla asfalt, u sanjalačkom i ustreptalom iščekivanju sasvim umirena, dok je tu negde pored nje sa malog panoa izazivao natpis na italijanskom i engleskom: radite sa mnom šta god poželite. I ko bi odoleo takvom izazovu, takvoj ponudi, kad ulica postane gnezdo intime? Ali u granicama koje su čuvala dva nabildovana grmlja sa nje leve i desne strane i sudeći po njihovom izgledu, u svakom času spremni da iz krhkog kaveza svog mira puste na volju neku od svojih borilačkih veština. Lišen malograđanskih umišljanja, kao i izveštačenih ograda pred ljudima, neposredan i buran, kako to mogu biti samo Napolitanci, mlađi jedan čovek, pozvan rečima s panoa, pristupio je Marini. U njenoj golotinji, njenom podatljivom izlaganju, njenoj izazovnoj ponudi nije video čin umetnosti. Raskopčao pantalone i krenuo da je opaše. Međutim, grmalji su kao dva dobro postavljena kerbera po kratkom postupku suzbili taj njegov prirodni i izazivan poriv. Od svega, kao tajanstveno znamenje, ostalo je neizrečeno što se to odigralo tako blizu one tvrđave u kojoj svojevremeno beše zatočen veliki italijanski sanjar Tommaso Campanella, upravo zbog svojih živopisnih sanjarija bezazlenih. U daljim glasovima, praćenih ponekom fotografijom o Marini, ništa novo nije stizalo u Beograd. I činilo se da u tom svom prividno nedužnom i smišljeno spontanom delanju ona se uopšte ne menja. U njenoj kosi, njenim očima, njenom stamenom i izvijenom stasu nisu se uočavali tragovi napora, muke, tegobe, brige, umišljenosti ili kakve strepnje. Kao da je vreme nije ni taklo, kao da nije ni otišla iz Makedonske ulice u Beogradu. Da taj njen uspon po lestvicama nove osjećajnosti, nove umetnosti nije baš tako bezazlan i netegovan, donela je vest u Beograd vest o tome kako negde u svetu, sve žaleći se na nerazumevanje, prikuplja novac za hodanje kineskim zidom. Ostaje uverenje da je van domašaja njenog artizma bilo saznanje da se jedino ta ljudska tvorena vidi sa meseca. U pitanju je bilo negde oko 200.000 evra. Bez sitničarenja i zakerenja o sumi, kao i načinima dobijanja, ali i o utrošku, ubrzo je u Beograd stigla fotografija na kojoj Marina, sva lepošava i razgaljena, na krilima radosti u svom uzvišenom poslu, sakrivena u najobičnije farmerke i patike, lepošavim korakom premerava kamen kineskog zida. Sa malo smelosti u procjenjivanju, taj njen korak na tom starom kineskom zdanju, u sve tu zateknute radoznale turiste, mogao je da se uvaži kao veliki pomak od banalne svakidašnjice i njeno oplemenjivanje u davanju joj smisla, kako se inače umetnost razumevala. Ali to na zidu bejaše samo nepostojani privid. Uskoro je Marini pripala čast da i Beograd i Srbiju predstavlja na Venecijanskom bijenalu, slavnoj i znamenitoj likovnoj smotri uglavnom zapadnog sveta. I tu se pojaviti kao učesnik najviše odličje umetnik može da dobije, a osobito od vremena kada je likovni sjaj Pariza kao svetske predstavnice počeo da bledi. Ujedno to je bio i znak da se u Beogradu mnogo toga na drugi način počelo razumevati i graditi. Najznamenitija likovna smotra među Srbima, Oktobarski salon, više nije u svojim postavkama imao likovne radove, a u izboru predstavljanog glavnog komandujući bivala su lice sa zapada. I vlast, sada drugačijeg idejnog usmerenja, još odvažnije nastavljaše prtinu Marine iz Makedonske ulice, zašto nije oskudevala u sledbenicima, jer uvek ima onih koji će od leba praviti pogaču. A samo Venecijansko bijenale, u tom napirlitanom gradu nenadmašnih spletki i gordosti, gradu u kome beli prah rešava sve sukobe i interese, još je pre nekoliko decenija bilo srozano na smetilište. Bilo je to one godine kada jedan umetnik na bijenalu ispred svog naroda i cele kulturne Evrope, uglavnom zapadne, kao najviši svoj doprines umetničkom izrazu izložio konzervu sa svojim izmetom. Ali kako stara slava sporo bledi, ovo ni za dlaku nije ugrozilo ugled Venecijanskog bijenala. Ostajao je najuglednija smotra umetničkih izraza sa tla kontinenta koji je do neslučajnih visina uzdigao umetnički izraz još od vremena starih Grka. Dakle, od bijenala u potonja vremena prsio se samo ugled.
Tada je i Marina iz Makedonske stigla u okrilje tog ugleda i svojom sračunatom neposrednošću, svojom potresnom neotesanom i silovom maštarijom izvršila je najviši čin apologije smetilišta. Bez trunke sablažnjivosti, bezobzirno i napadno, sedela je usred gomile krupnih i svežih kostiju, donesenih iz neke planice, i besno i neumorno uzimala jednu po jednu kost i četkala ih. Lišena stida, čime se inače veoma prsila i u svim sličnim prilikama sa naglašeno afektiranom nastranošću, gorda i osiona, kao da je uvrh piramide života slaveći isključivo i samo svoju volju, nije se libila da pokaže svoj ponos u najvišem vidu. Na sebi je imala nekakav beli prekrivač koji se vrlo brzo upravljao u tom njenom činodejstvovanju. I to je trajalo, kao kod autistične ličnosti, što jedna radnja se ponavlja do u beskraj. Tim svojim umetničkim delom, kako god ga zvali, Marina je spojila Zemunsku, Dubrovačku i Beogradsku Makedonsku ulicu, učinivši ih jednom, bezobličnom i bezimenom, onako kao što ime nema, ni ono što smisla nema. I ono bezazlenost koje je Dudica rođenjem uneo u život, kao neukaljeni najviši dar večnosti, oslonivši se na nju, Marina ju je srozala, davši joj rušilački i satriteljski smer prema ništavilu, da umetnost nije ono što nas vraća nama samima, ali zato je kao utehu pred tim sunovratom u Zemunu, iz praha i magle zaborava, uspravila davno iščezlu prugu i njen jedan kraj koji je vodio do fabrike tutkala Miloš Mamić sa ogromnim komilama iskrcanih kostiju, dovezenih sa klanice. Kao sam preterao sa vremenom, gledat ću sad da budem vrlo kratak. Tu sam u završnim rečima rekao kako je osnovni imperativ, da ne kažem osnovni zakon umetnosti, da smo u stanju da možemo sebe u njemu da prepoznamo. Inače to umetnost nije. Međutim, na ovom slučaju Marine vidimo da se sada dešavaju neke druge stvari. To je Marina Abramović. A onaj vrlo daroviti brat je Velimir Abramović. Velimir, kako se ne zove. Tako se akcentuje. Ali da se vratimo na ovo što sam uzeo da vam vrlo kratko kažem, neću više da vas opterećujem. Znači, osnovni zakon umetnosti je da sebe možemo da poznamo u tom umetničkom delu koje je pred nama. Ja bih u ovom momentu zadržao pažnju na književnosti. Da bismo to potpunije razumeli, morat ću da vas podsjetim na čin rezanja slavskog kolača. Mnogi od nas su to obavljali i u jednom trenutku kada je sveštenik razrezao slavski kolač i slavljeniku kada ga prinese, on izgovori reči Hristos među nama, a slavljenik odgovara jest i bit će. To treba da kaže da smo mi u tom činu celivanja slavskog kolača vrlo bliski Hristu i da mi postajemo ono što je i Hrist. U nekom mnogo blažem smislu poruka tog našeg postajanja, jer to je zaista čin postajanja, mi tada nastajemo u tom istom smislu, ali mnogo, mnogo blaže, da ne pričam nadugačko i naširoko, moram da skratim, nego sam puno vremena. Znači, u daleko blažem vidu mi imamo u jednom književnom delu. Ako mi nismo u stanju da književnom delu poznamo sebe, ako mi nismo u stanju da vidimo tokove naših posrnuća, uspona, naših strasti, našeg života, onda to nije književno delo. Nažalost, mi danas prisustvujemo stvaranju, ne mogu reći antiknjiževnosti, stvaranju onoga što treba da poništi književnost. Jedan od bitnijih faktora u tome je zvanična politika ove sadanje vlasti koja može da se opiše ovim događajem. Pričao mi je Dragan Kolarević u momentima kada je bio pri Ministarstvu kulture zadužen za informisanje, da je na jednom sastanku vlade on imao zadatak da podnese izveštaj o tome šta se dešava u okviru njegovog sektora, znači informativnog sektora. Više puta on je upotrebio izraz antisrbi, antisrpstvo.
varirajući u zavisnosti od rečenice. Ne dočekavši da se to završi, tadanje potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je šakom udario o sto i rekao: ne možeš i ne smeš da upotrebljavaš izraz anti-Srbin. Što znači da u književnosti, to je duše već legalizovano, poslije ću reći kako ide, je potpuno zabranjeno govoriti bilo šta, nedopušteno govoriti bilo šta. Nije napisano, ali je nedopušteno govoriti bilo šta o Srbima. Znači, ne smijemo da govorimo o tome, kroz književnost, šta se dešava u krajini, okupiranoj krajini, šta se dešava na Kosovu i Metohiji, šta se dešava u Republici Srpskoj. Znači, ne smijemo da objašnjavamo i opisujemo naše tokove života, da govorimo o našoj tuzi, o našim radostima, o našim porazima i našim pobedima. Jer književnost na konceptu celivanja slavskog kolača kazuje da je ona tlo na kome mi nastajemo i po kome jesmo. Kako ćemo znati za same sebe i poznati one koji su među nama, koliko nemamo taj oslonac duha u književnosti. Međutim, Aleksandar Vučić kaže: mi to ne smemo da imamo. On je doduše jedna sitna figura u lancu svih događaja koji se prilično decenija odvijaju među nama Srbima. To sam ja lično na svojoj koži osjetio kao i moj drug Moma. Tako da ja ne treba to nadugačko i naširoko. Nije Momo, nije Momo. Momo, dobro. I jedno i drugo. Ne može stereo. Rodonačelnici te književnosti koju ja zovem, odnosno barjaktari te književnosti koju ja zovem književnost ni o čemu, su David Albahari, Dragan Velikić i Svetislav Basara. Mi živimo u jednom paradoksalnom vremenu da država, odnosno našim parama, država Srbija finansira prevođenje tih autora na engleski, nemački i francuski, da bi oni postali lice naše književnosti. A sad, što to ne predstavlja nas, kako jedno književno delo treba da predstavi, to znači da govori o našim životima, može i kroz ličnost bilo koga od tih autora, ili iz porodice, ili iz istorije, nema veze, ali u svakom slučaju da je iz okvira srpskog života. Međutim, toga tu nema. Tako da bi to bio moj kratak osvrt na posljednje reči iz ovog mog zapisa, ajde kažem i priče, Dudica i Marina, gde naglašavam da jedno književno, jedno umetničko delo, to jeste ukoliko smo u stanju da se u njemu poznamo. A možemo se poznati samo u onome što je nalik nama. I kada nas obezvređuje, i kada nam govori, po sadržaju naravno, i kada nam govori da smo plemeniti i uzvišeni. Na način kako se celiva slavski kolač, kada nam sveštenik kaže: Hristos među nama, a mi njemu odgovorimo: jesti biće. Hvala. Moje da kažem nešto o ovome što je Srđan počeo. Mi se nismo dogovarali šta će da bude priča, ali ovaj okvir je bio na neki način omeđeno i naslovom ove večeri: Kulturkampf, zapeta i Kulturcid. S time što sam ja insistirao da Kulturkampf bude latinično napisan, pošto je to nemačka reč. Ali ima F na kraju. Kampf. Ja ne mogu da izgovorim, pošto nisam dobar sa nemačkim. Deutsch von Iber alles. Nego, da objasnimo prvo ta dva pojma. Mislim, oni će malo da otvore neke vidike, neke uvide. Prvi pojam Kulturkampf znači bukvalno borba u kulturi ili još tačnije borba kulturom. Sam pojam je, što kažu, kontradikcija po sebi, jer kultura nije nikakva borba. Zapad insistira na borbi skoro, to je bezmalo u svemu, i kod njih naticanje, takmičenje, borba sujeta je ono što ih pogoni. Problem što Srbi imaju sa Zapadom, koji oni još nisu shvatili da ga imaju, i Zapad je to vrlo dobro shvatio.
je sadržan možda u rečima koje je meni jedan Amerikanac rekao u svoje doba, rekao je, kaže, you're either a follower or a leader. Ili si, kaže, vođa, ili si sledbenik. Međutim, mi živimo u jednom narodu gde većina ljudi ne želi niti da vodi, niti da sledi. Želi da budu slobodni. To je jedna koncepcija koju zapadni svet ne može da prihvati. To razara celokupnu njihovu duhovnu celinu. Ako se ošte može govoriti o duhu, ali može, pošto duha ima i pravog duha, ima i antiduha. Ja sam bio isto nameravao nešto da čitam, međutim, odostajući od toga, čitanje je, ovo što je Srđan dobro opisao u prozi, je apsolutno jedna dobra slika, tu se nema šta dodati. Međutim, treba shvatiti da Kulturkampf postoji i da to nije borba, nego čak je to rat. Jer ne postoje verski ratovi. Postoje samo ratovi sujeta, ratovi pogleda na svet. Ne postoje ni ekonomski ratovi, ovo što vam pričaju priču da se vode ratovi zbog nafte, ovoga i onoga. Ne. Ljudi koji vode, mislim, koji pritiskaju dugme za vođenje tih ratova, oni nemaju problema ni sa parama, ni sa moći, ni sa čim, ali imaju problem s time što ne mogu da opstanu misleći da ih ima nekih kojima su oni luk i voda sa tim svim što rade. Imperije, tipa američke imperije, one su besmislene. Rimska imperija također je besmislena. Ljudi koji traže sada rešenje u nekoj ruskoj imperiji, ja mislim da greše mnogo. Rimska imperija nastala, to ljudi nisu dovoljno možda proučavali, smatrali su da su Rimljani bili imperijalna sila per se, međutim Rimljani su nastali kao imperija koja se širila da bi odmakla od sebe što dalje neprijatelja. I na kraju su postali sami sebi neprijatelji i urušili se. Samo to je njihov problem, nećemo o zapadu, nego ćemo da govorimo o onome što se zove genocid preko kulture, kulturcid. Kulturkampf možda postoji bez namere da se uništi neprijatelj. Međutim, to shvatanje duhovnosti nekoga naroda, govorimo o narodima, zato što, ja mislim da su subjekt istorije narodi, nisu klase, nisu ideje. Naš Dvorniković je napisao knjigu Borba ideja. Ideje nisu sučeljene osim u političkim pokretima. Politika nije primarni iskaz ljudskog života, iako ne se to čini, pošto živimo u jednom političkom košmaru i političkom društvu, ona je samo emanacija nekih materializovanih razmišljenja kako ustrojiti svet. U najboljem slučaju, a u ovom našem slučaju nije ni to, nego je materializovano razmišljanje kako doći na vrh i kako svima drugima balegati na glavu. Sve s time što to niko tako neće reći. Pominjati tu nekog Vučića, Marinu Abramović i tako dalje, to je sve jedna kauzalnost koja se da slediti, ali pravi porivi toga se ne mogu obujmiti u logičkim razmišljanjem. Oni su nadlogički i podlogički. Mi svi vidimo oko sebe satanu non stopom, skoro niko nije spreman da kaže da postoji satan. Ali jesmo spremni da kažemo da ima Boga. Ne samo da kažemo, nego da ga vidimo. Kogod priča o Bogu, kako izgleda, šta radi, kako se zove, da li je Jahve, ne znam, ili Allah i tako dalje, to su njihovi problemi. Međutim, ono što smo mi ko ljudi kadri, to da ga osetimo, da mu vidimo tragove. Narod je identitet,
kako sad se popularno govori. Međutim, narod je sopstvo. Sopstvo je reč koja ima svoje srpsko značenje, identitet se da oponašati. Glumac može da uzme identitet. Prevarant također, špijun svakako. Međutim, privremeno ili neprivremeno, sopstvo je ono što čovjek jeste, s čime se rađa. I to neće psihologija današnja da prihvati, nego kaže da smo mi determinisana bića. Determinisana detinjstvom, školom, obrazovanjem i tako dalje. Kogod bi malo gledao oko sebe šta se radi, zna to nije istina. Međutim, mi živimo pod terorom istina koje nisu istine. To je imanencija svakog vremena, na tome se sve gradi. Sopstvo je nešto što je vid božanstva. Ovo što nas sedi ovdje u nekom tiražu i što ima, ne znam, 8 milijardi ljudi na zemlji, to nije uludo. Svako to sopstvo pojedinačno, Bog se iskazuje, njemu je to potrebno. Dok je to neka celina koja je on, njemu to očigledno nije bilo dovoljno. Morao je da tu celinu raščlani u ta bezbojna sopstva. Kogod ruši tuđe sopstvo, on ne radi za Boga. Taj ne radi ni za sebe. Svaki narod koji se bavi asimilacijom, nametanjem tuđe, svoje kulture drugima, oni su možda istorijski uspešni, ali pitanje kakav je to uspeh. Kakav je to uspeh Mađara, koji su ujahali u Panoniju sa jedno 40.000 konjanika i ne znam, žena, dece, ono, bilo ih je možda oko 200.000. Došli su među jedno 2 miliona starosedelaca Panonije, gde su bili i Srbi, tu su bili i Kelti, tu su bili i neki Germani. Za jedno 2 veka oni su svi postali Mađari. Koliko znamo, to nije nasilno rađeno, ali nije važno. Mislim, to preinačivanje u sebe, to je zločin. Zločin koji se sada radi na finjaka pomoću onoga što mi zovemo kulturom. Sad smo, dolazeći ovdje, teo sam da vidim jednu malu knjižaru u ne Hilendarskoj ulici, nego ovo što je bila Lole Ribara ranije. A Lola Ribara je uvijek. Pa, nažalost, ona jeste još uvijek Lole Ribara. Ušao sam tamo i video sam jednu malu, fino snabdenu knjižaru, međutim, tu je radila neko ozvučenje, tu je bila neka američka stanica, gde su 2 idiota ćeretala na južnjačkom američkom, koji ja mislim, nažalost, razumem, nije problem, međutim... To je zbog garaže države Srbije. Ne znam šta je, govorimo o ovome da ovde imamo jedan atak koji je strahovito uspešan. Beograd, ovde ima Beograđana u publici uglavnom. Ja sam dovoljno mator da pamtim Beograd koji je bio Beograd. Čak i sa nekom ljubavlju tog Beograda prema američkim filmovima, westernima, muzici, džezu i tako dalje, ali ta granica nije bila pređena. Ti su ljudi bili Srbi. Današnji Beograd, što se da videti iz bazanja po njemu, iz kontakta sa ljudima, iz komentara na internetu, to više blage veze nema sa ovim narodom. I ja mislim da je američki napad na ostatak sveta, koji nije slučajno počeo ovde 90. godine sa Balvan revolucijom, pa 91. sa pucanjem, pa 92. sa Bosnom, nije slučajno on usmeren na nas. Mimo onoga što smo rekli nekom, ili si kaže sledbenik ili lider. Možda je nama dato da budemo lideri posle Prvog svjetskog rata. Možda su mislili da ćemo mi da napravimo kroz Jugoslaviju jednu pan-balkansku priču, međutim Srbi su ostali Srbi i nisu se toga poduhvatili, što kažu nisu radnju dovoljno dobro pazili i zato smo razmontirani. Međutim, ako postoji evropski narod koji zbog svoje nesposobnosti da vidi neprijatelja,
mi imamo jedan feler ozbiljan. Mi ne vidimo neprijatelja. Mi u ljudima gledamo uvek dobro. Kod Angla, gde sam proveo barem trećinu svog života, u Kanadi, na primjer, došao sam sa 13 godina iz Beogradske škole braća Ribar, to je sada Kralj Petar, gde sam bio ovako u svom mestu, u svom fahu. U Kanadi su u osnovnoj školi 2 godine merili, klinci. Prvo sam bio 0, pošto sam došao od neku i nisam od njih. Kad sam odlazio iz Kanade, posle 3 godine smo prebačen mi otac u Ameriku, ja sam iz te škole ispraćen onako kao jedan od glavnih momaka u školi. Znači, kod nas toga nema. Vi kad dođete negde među Srbe, oni prihvataju ljude, ti si odmah neka količina, pa ako nešto ne valja, oni polako oduzimaju poene naši ljudi. Na zapadu si ti 0 i tebi se polako daju poeni. Znači, ako dovoljno živiš dugo u Engleskoj, primit će te na kraju. Ali ti ne možeš posle njih da primiš. Ja si vidio da živiš sa govedima. Da, nažalost moram tako reći. Jer taj svet se pokazuje ozbiljnim problemom, ne samo po sebe, nego oni su postali svetski problem. I videći nas, recimo, ko jedan dobar otvor, odakle će početi da razaraju planetu, sebe su davno razorili. To, recimo, ja već ne znam, mislim, 2-3 godine ne gledam američke filmove, zato što znam od prvog kadra, znam kakav će bude poslednji kadar. Možda nikakve dileme nema, a nisam filmač. A kad gledam bilo šta drugo. Sad smo počeli gledati već 2 godine ruske filmove i to je već nešto. Ima filmova, ima priče, ima nečega što kaže Srđan, nečega što govori meni i što vredi čuti. Kod ovih, mislim, sad više nema ni filmova sa glumcima, nego su filmovi animirani, kompjuterski animirani o nekim superherojima. Šta je superheroj? Beštija, polu čovjek, polu mašina koji rešava neke probleme potpuno banalne i besmislene. Čak izgledaju sve više i više ti crtani superheroji su crtani da zastraše, ne da se neko s njima identifikuje. Tu su video igrice koje ovaj narod ovde, mislim, guta sobe šake. Tu je internet, tu je ne znam šta, ja sam na internetu, ali sad sam, ne znam, juče sam gledao, ima neki portal Mondo, koji je u stvari neka verzija Tanjuga, ali kao večernje novosti od Tanjuga, oni su blizu, fizički su jedni su do drugih. I u tom Mondu je neki čovjek nešto rekao za Amerikance i onda je nastupilo jedno 40 komentara u ovom stilu. Kaže, ne valjaju ti Amerikanci, a bez Amerikanaca ne bi imao struju, ne bi imao vodu, ne bi imao automobile, ne bi imao autobuse, ne bi imao avione, niko i krivi ne bi imao, ništa ne bi imao. Sad ja pitam, gledam po tim ljudima što komentarišu tako, ja bih ga pitao, na primjer, da li bi ti trampio taj svoj internet za to, recimo, da ti neki gej Amerikanac ima na raspolaganju po ceo dan? Ja se bojim da bi većina rekla da. Jer je koncept progresa, koji je izmišljena kategorija, progres znači samo kretanje u nekom smeru napred. Čovjek može se kreći napred i prema provali. Progres ne postoji. Iz prostog razloga, zato što mi, ako gledamo ljude pre nas, ja sad mnoge ljude pitam, da li ti možeš meni da kažeš da si bolji od svoga oca? I većina ćuti ko riba na to. Osim ako nije imao nekoga oca potpuno kriminalca ili kretena. Mi znamo iz ličnog opažanja da progresa nema, makar što se ljudi tiče. Ljudi su sve gori i gori. Mekušniji i mekušniji, slabiji i slabiji. Ovaj kreten što je komentarisao, ili to, mislim, kako Amerikanci su nosioci i struje i vode i ne znam ovoga, on je poistovetio bolje sa lagodniji, udobniji. Mislim, udobnost nije za bacanje, niko ne, nismo mi fakiri da spavamo na krevetima sa ekserima, nije o tome reći. Ali mi smo sad toliko mekušni
da bi za tome kuštvo, za tu lagodu, koja je najobičnija, to je ko hranjenje šarana. Mi smo šarani, nas su nahranili time, zapad na tome počiva. Robovlasništvo zapada počiva na hranjenju šarana, to jest nas i njih. Ono stanovništvo tamo bi pretrpelo bilo šta u gubitku slobode, u ponižavanju. Američka vojna obuka je bazirana na ponižavanju, kao što je Austro-Ugarska bila. Srpska vojna obuka je bila, evo ti puška, nauči da pucaš i nemoj slučajno da neko vikne na tebe. Komanda se jako glasno izvikivala, ali to nije bilo ono što gledate po filmovima američkim, kada je drill sergeant, mislim glavni narednik, kad se bukvalno balega na regruta, kad mu govori da je neštavilo i tako dalje, i da oni javno tvrde da je način obučavanja vojnika njihov takav da kad dođe regrut onda ga razmontiraju, ličnost mu razmontiraju, pa je posle ko sajđije sklapaju kako njima to odgovara. Taj koncept čovečnosti nama ne treba, ali je navalilo ovo što je navalilo nas. Ili ćemo sad da legnemo i što kažu da to prihvatimo, ili ćemo kako god znamo da se protiv toga borimo, ali ne smijemo se boriti protiv toga jer je to negativitet. Mi moramo se borimo za naše, za nas. A to će već njima, oni će to shvatiti kao protiv njih. Jer kogod radi nešto protiv, on je u jednom zaostatku. Uvijek protivnik povlači potez ili pravi korak, a ovaj koji je protiv, on ga prati. To nije dobar način da se igra. Ni u košarci, ako stalno pratite nekoga, ili u fudbalu, ovaj će vas predriblati ako je dobar. Znači, imamo problem toga kulturnog nasrtaja na nas koji je u stvari genocida. Jer mi smo sad već toliko oštećeni da je pitanje da li bi više stradali da smo se oružjem kako valja suprotstavili zapadu, ja mislim da bi bolje prošli. Da bi bolje prošli. Međutim, mi imamo vlast koja povika na komuniste i ja sam potpuno tu, slažem se. Međutim, to je nastalo ranije nego što su se komunisti pojavili. Kod nas su pobedili zapadnjaci u kulturi. A kad kažem kultura, mislim na antropološki shvaćenu kulturu. To je širi pojam od ovoga dodatka u politici, kulturnog dodatka. Ili ministarstva kulture. Ili čak i ove biblioteke kao ustanove kulture. Kultura je matrica gledanja. To su oči i srce jednoga sopstva. Oči i tu se ljudi razlikuju. I tu se narodi razlikuju. Mi smo narod koji se istorijski dokazao na određen način. Mnogo puta. To obavezuje neviđeno. Neki će reći, to su sad mesijanske reči jednog glupoga srpskog nacionalista. Neka govore šta god hoće. Međutim, živeo sam na mnogim mestima, nisam bio ni kursadžija, niti nisam išao u šoping. Živeo sam, jeo njihov hleb. I video sam koji su oni, a koji smo mi. To se ovdje većina ljudi ne zna. Većina ljudi, nažalost, gleda u te druge kao u nešto, ili kao u Supermene, ili ne znam, svako nam je bolji nego mi sami sebi. Međutim, mi smo dužni prema onome što su naši preci uradili i bili. Mi smo dužni da taj njihov put nastavimo. Tu nema druge priče, neka košta koliko košta. Najmanje, ovo što sad gledamo oko sebe, to nema toliko košta da većina nas izdiše na određen način. Nisu ni mlađi u boljoj situaciji. Imam 4 dece, 2 devojke i 2 momka. Njima, oni žive u paklu. Ja im ništa ne pričam. Njihovi prijatelji, ceo njihov ambijent je pakao. To su besmislene radnje, besmislena stremljenja. Gledam ih, pošto nemam kola, vozim se autobusom. Kako uđu u bus, tako vade ovo čudo, vade ga i počnu nešto da vitlaju prstom, ušniraju se u kablove i idemo dalje. Možete ne gledaju šta je oko njih. Ne zanima ih. Ne zanima ih u životu. Znači, oni su već dehumanizovani prilično.
to, a nisu takvi, nisu to loša deca. Ali pojeli su taj mamac, zagrizli ga. To je, mislim, ušlo je. Sad, pitanje na nama, koji razmišljamo o ovome, kako izgraditi naš, ne izgraditi, on je izgrađen. U epskoj našoj poeziji sve je rečeno već. Ta epska naša narodna poezija je ravna svakoj velikoj umetničkoj tvorevini na bilo kom delu sveta, u bilo kom vremenu. 1:1. To obavezuje. Tu imamo matricu šta je čovjek, ko je čovjek, zašto čovjek i kako čovjek. To je sve jasno, to nema šta se izmišlja. Mi imamo i red za to koji nema nikako, to je red čojstvo. To nije čovečnost, to nije humanitet, to je čovjek shvaćen kao dostignuće, a ne čovjek shvaćen kao statistička sredina ili čak, što je još gore, modernitet čovjeka snižava ne na statističku sredinu, nego ga unižava na one najgore primjerke, na najslabiju varijantu. Uvijek se pravi nešto sa tim. Mi imamo sad zgrade, ja sam tu u Americi, sad se bunio protiv toga, kažem, radio sam u nekom arhitektonskom birovu, kaže, ajde, dobili smo narudžbinu da napravimo rampu za školu, onu rampu za kolica, invalidska. Ja kažem, koliko u toj školi ima takvih invalida? Pa kaže, nema ih, ali će možda biti. Dobro, kažem onda, a zašto kad se pojavi tako neki, što kažu, nedovoljno, kako bi rekao, obdaren, ometen u razvoju đak, zašto ne bi nekoliko zdravih mu pomoglo, unelo ga ako treba u školu? Pa kaže, to ne može, kaže, zato što bi to njemu dao na znanje da on nije kao ostali. Pa on nije kao ostali. On nije kao ostali. Koga lažete? Koga lažete? Svaki dan, mislim, nama su napravili okvir jedan u kome živimo, gde se više brine o tima koji su oštećeni na ovaj ili na onaj način, nego ovima drugima koji su celi. Celi su na udaru. To su samo neki, ja mislim, ovo govorim malo s brda, s dola, ali to su stvari o kojima, ja mislim, treba razmišljati. Mi imamo kulturu koja jedino što želi da većina učesnika u tom pisanju, slikanju i tako dalje, žele da imaju određeno mesto, da imaju status u društvu i da budu hvaljeni i slavljeni. Ja znam, evo, Srđan je znao našeg preminuloga slikara Zorana Miladinovića, koji je bio bukvalno slikar neba i zemlje, ono što su govorili za ovoga čovjeka koji nije znao da crta ovoga Milića Mače. Ali za Zorana niko nije znao, to što je Zoran samo hteo da slika, nije to da se guzi. Možda mu nije bilo stalo da pišu o njemu. Bilo mu je možda krivo, ali nije ga to. Međutim, mi danas imamo ljude u toj kulturi kojima samo stalo se o njima čuje, a produkt kakav je, to nije bitno. To neće niko ni da gleda, ni inače. Imamo ljudi, ja znam gomilu i mlađih ljudi i moje generacije i baš i dece koji su pravi, na nama je da im napravimo okvir, da mogu da žive. Ako budu živeli, oni zapad neće uspeti sa nama ovo što radi. Nama su jednom već udarili, ne jednom, nego 2 puta su nam udarili, što kažu, kaj. Prvi put je bilo sa jednim dosta nakaradnim shvatanjem, koji se još provlači ovde, da smo mi Vizantinci, Romeji, mi nismo nikad bili ni Vizantinci, ni Romeji, mi smo bili Srbi. Naša crkva je bila oltar pokriven, kao što su gruzijske ili jermenske, a Aja Sofija u Carigradu neka ode neko da je vidi kolika je. Tu možda stane pola grada. Mi nismo gradili crkve da se mi isprsimo kako smo veliki graditelji. Mi smo pravili crkvu koja je mesto gde smo se sretali sa Bogom, u poštovanju uzajamnom, gde se nismo mi dičili koji smo mi. Mi znamo koji smo. Niti smo padali ničice pred našim Bogom. Mi pred našim Bogom, kad je liturgija, stojimo. Katolici sede. Balije padaju dole, mislim, udaraju čelom o patos.
drugi put kad smo napravili jedan nad sobom kulturcid, bio je sa prihvatanjem islama. Kogod je čitao Koran, a to svima preporučuje, da vam niko ne priča šta i kako, ima sve lepo piše. To je religija moći, to je ideologija. Tu nema ništa. Kad oni pričaju da tu ima ovo, ono, neka priča nekom drugom. Bio sam, živo sam među njima, pročitao sam im njihova dela i mi smo prihvatili to zato što je vrlo sablažnjivo. Kad neko nudi moć i materijalno blagostanje, zašto monasi suprotno od toga idu? Zato što žele da ostanu ljudi. Ja ne plediram za to da svi živo ko monasi, ali oni su neka vrsta putokaza. Ja ne plediram za to da mi nemamo internet, ne znam, i kola, i ne znam, avione, i tako i kamione, i nije o tome reč. Ali ako nemamo ovo drugo što je na zapadu napušteno, da je to samo neka vrsta ikebane u životu, a da je ovo najbitnije, ono što kaže Marko Miljan, čojstvo i junaštvo, čojstvo i junaštvo. Kaže kako, mislim, čovjek mora bude, ako je junak, on mora da bude i čovjek. Mislim, ako je čovjek, mora da bude junak, a junak može da bude, a ne mora da bude čovjek. Ima ljudi koji su jednostavno ustrašivi, siledžije, mislim, to je islamski junak, to je junak zapada. To su njihovi, jako bilo je ranije nešto malo tradicije onoga u epu kralju Arturu, gde su se cenili i junaci koji su morali da budu i ljudi, ali to je zaboravljeno. Eto, to je ukratko, znači ovo su možda neke povodi za razgovor, a najvažnije razgovor. Ja sam malo isto odužio, ne valja, ali ajde sad, ja sam tu raspoložen, Srđan je tu, domaćin je tu, pa da vidimo da li možemo da nađemo neki modus da krenemo kuda treba. Ne individualno, nego možemo da polako nalazimo neke... Evo, pred nama je Andrej Mariokov, ovde pesnik, koji izdaje, ne izdaje, nego uredio list koji se zove Srpska stvar. Nije loš za početak. To je recimo nešto što fali ovim kioscima, toga više nema. Znači, list koji se bavi nama na način koji nije posprdan, nije busanje u prsa, nismo mi geniji najbolji, nego onako kako prilike jeste. Znači, to je već jedan kolektivni pokušaj, bit će drugih. Mi smo bili 90. godina uvedeni u jedan, kako je rekao, u jedan pozorišni komad, u jednu komediju, gde su nas se narugali ljudi koji nose naše imena i prezimena, sa tim srbovanjem, koje je imalo taj oblik kakav je imalo, gde je došlo do toga da je Srbin Đukela, manja ili veća, znači ako je bio uz Vuka, onda je bio manja Đukela, ako je bio uz ovoga velikana koji se vratio, onda je bio veća. I to normalno nije moglo, ja mislim, ako nas ima oko 10 miliona na Balkanu, to otprilike 9 miliona nije moglo da prihvati. Nije moglo da prihvati, nažalost. I tu je urađen posao. Kaže, nama još uvek nacionalizam u opštenju, političkom i svakodnevno, to je psovka. Nacionalizam je ništa drugo nego rodoljublje. Šovinizam, zna se šta je šovinizam. Ako ti moraš da mrziš sebe, mrzi drugoga da mrziš da bi imao dobro mišljenje o sebi, zna se koja si ti posjeti u životu. Ovde kod nas, ja sam uglavnom video čestitoga rodoljublja i nacionalizma, vrlo malo šovinizma. Iako ovde možda ima najviše razloga zato da mi, recimo, imamo šta da kažemo nekim susedima. Međutim, i opet se to ne radi. I ne treba da se radi. A samo treba da znamo ko nam je neprijatelj. Evo, izvolite. Evo, ja ću da se predstavim. Bojan Drašković, istoričar. Pa mene privukla najviše tema
sam naslov, Kulturkampf i Kulturcid. Jer su obe teme, zapravo oba naslova su nemačkog tipa. Ajde, ustanemo ovdje fino da se ne vidi. Oba naslova su nemačkog tipa i Kulturkampf je zapravo nastao u vreme Bismarcka, kada je stvoreno Nemačko carstvo. On je tada imenovan. On je tad imenovan, zapravo Kulturkampf, ali kao pokret u stvari je imenovan. Švabi su nastale nametanje svog Da, a Kulturcid je zapravo produkt nemački koji je dostigao kulminaciju u vreme Hitlera. Znači, između, u stvari, jedan je naziv zapravo dominantna kategorija drugog rajha, a drugi je trećeg rajha. Kako se to formirao zapravo, a šta je zapravo suština? Suština je, to je već profesor Samardžić davno rekao, da smo mi kao narod i kao nacija daleko homogeniji nego na zapadu. Nemci, po mom mišljenju, postaju nacija, formiraju se kao nacija, pošto su oni bili kulturna nacija, govorili su nemačkim jezikom, ali su živjeli u različitim državama, imali su dve religije dominantne, katoličku Habsbursku monarhiju i prusku, protestantsku Prusku. I to je zapravo, kad su nastajali, zapravo jako važno bilo jedan deo ujediniti, pošto su oni hibridno se razvijali, ujediniti zapravo protestante, pruske protestante i katoličke Bavarce, u stvari dominantne katoličke Bavarce. Onda su oni zapravo, Bismarck je zapravo napravio zapravo borbu kulturom, borbu jezikom, borbu nemačkog nacionalizma ka takozvanom Kulturkampfom. Zapravo, to je zapravo bila glavna njegova dominacija i oni su se u drugom rajhu, a naravno tek u trećem rajhu, prvi put zapravo počeli da se integrišu kao nacija. Znači, Nemci se integrišu kao nacija faktički u 19. veku. Početak tog integracionističkog pokreta bio je zapravo 1848. godina, zapravo to bila godina. Jako interesantna godina i u Evropi. Tada izbijaju revolucije, ali i tada zapravo dolazimo do marksizma, koji prvi put, znači tada Marks propagira holokaust, zapravo u Rajinskim novinama i Engels zapravo propagiraju onu ideologiju koja će svoju kulminaciju doživeti pod Adolfom Hitlerom. Ono što je važno, kada... Jer kulminacija se tek sad doživlja pod Amerikancima. Amerikancima. Da, pod Amerikancima. To je zapravo nastavak čitave te priče, ali govorim samo o nemačkom aspektu u čitave te priče. Šta se događa? Nemci zapravo nacija. Oni postaju Nemci, znači nacionalnu svest, primaju tek zapravo u vreme Trećeg rajha. Jer Treći rajh je zapravo deo socijalnog inženjeringa, znači odnos prema neprijatelju, Jevrejinu, to je bilo jedan deo, zapravo oni se zapravo kada stvaraju državu, znači Nemac postaje Nemac tek sa Adolfom, i to je jako interesantno ko je bio Adolf Hitler, to je jako važno, znači tvorac jedne vrste kulturcida, koji je on propagirao prema slovenskim narodima. A mi zapravo smo doživjeli tu sudbinu zapravo kulturcida. On je zapravo nas je smatrao kao narod, kao i Britanci što su nas smatrali, kao narod koji ne bi trebao remeti zapravo njihove okvire koje su oni zapisali. Jer recimo, na primjer, što se dogodilo? Najveći problem naš je, za današnji problem, mi sad plaćamo grehe prema zapadu, koje smo izvršili u Prvom svetskom ratu i Balkanskim ratovima. Jer u Prvom svetskom ratu se desilo da u suštini Britanci, te rasne, te pod znacima navoda visoke rase, nisu dobile ni jednu bitku. Stvarne manevarske bitke su se vodile na Solunskom frontu. Solunski front je rešio pitanje Prvog svetskog rata. Srbi su to radili. Znači, Kolubarska bitka, Cerska bitka, to su zapravo najveće pobjede. A to je, Srbi su zapravo i u Balkanskom ratu i u Prvom svetskom ratu dokazali snagu rase. Znači, da narod, znači, od njihove teorije su dokazao je jedan potpuno mali narod. A kada su oni formirali naciju, zapravo kada se pod Adolfom Hitlerom formirala nacija, nacionalna država, nacionalna tvorevina, oni su formirali na bazi revolucije i na bazi socijalnog inženjeringa. I šta mi zapravo imamo? Mi imamo gasne komore, mi imamo gulage, mi imamo koncentracione logore, mi imamo čoveka u fabrici, mi nemamo čoveka u selu. I šta se dogodilo? Dogodilo su da su sa Kulturkampfom i sa Kulturcidom, koji je nastaje kao posljedica Kulturkampfa, mi smo zapravo dobili u Evropi da je bela rasa postala deficitarna. Bela rasa je zapravo došla do uništenja. Zapravo ta destrukcija koja postoji kod Angla, koja postoji kod Nemaca, pošto je to malo ne
jedan rasni tip, jedan rasni okvir, oni su zapravo doveli do toga da u tim zemljama danas manje više druge rase kolonijalne ih potiskuju. Indusi, Crnci, Kinezi i tako dalje, u tom nekom globalnom svetu. Tako da, ono što je druga priča, još jednu, evo ja da skratim, priča jeste taj sukob između nas, to je čuvena knjiga, stožerna knjiga koju je koristio i Pašić i Dostojevski, to je Danilevski, Rusija i Zapad, to je ta knjiga koja je bila, gde zapravo Danilevski kaže o nasilnosti Zapada. Čoveka koji, poretka u stvari jednog, duhovnog poretka, koji počiva na apsolutnom autoritetu, koji se na kraju definisao kroz instituciju rimskog papstva. Rimsko papstvo zapravo uvek je počivalo na kulturcidu, koji su izvršili prvo i počev od Inocentija III. Nad svim maltene narodima, a vrhunac njihovog kulturcida i genocida u stvari jeste zapravo 30-godišnji rat, uništenje Čeha. Česi su zapravo bili poželati narod koji je najviše stradao od rimokatolika, jer su oni zapravo narod koji je potpuno promenio svest. Znači oni su od protesta, i kao i Mađari u stvari, to je nacija koja je u stvari od protestantske nacije, temeljno protestantske nacije, postala rimokatolička. Ja još jednu malu digresiju, pošto sam odrastao u jezuitskom gradu, u jezuitskoj sredini, znači u Kanjiži, to je većinom dominantno mađarska sredina, onda sam shvatio kako funkcioniše zapravo tipičan kulturcid nad Mađarima. Šta oni imaju? U svakom gradu, znači u svakom njihovom mestu, jezuiti su napravili, nema narodnih heroja, nema dominantno prepoznatljivih ličnosti u gradu. Tu su spomenici Isusu Hristu, Djevici Mariji, stvara se jaka vizualizacija jednog agresivnog hrišćanstva, tu je Kalvarija, tu je Golgota, tu smo se sankali i tako dalje. Počinje čovjek da razmišlja o čemu se tu radi zapravo, od jednoj verziji hrišćanstva. I šta se događa? Događa se da tokom izvesnog vremena ti ljudi koji su na tim prostorima nemaju nikakvu istorijsku svest, nemaju nikakvu istorijsko poimanje. Postoje dve institucije, to je crkva, zapravo dve crkve u stvari, faktički, koje su non stop pune, i sveštenik i institucija ispovedaonice, koji im faktički diktira kako će da funkcionišu, kako će da žive. Znači, oni žive isključivo, bez te dve institucije oni ne bi mogli da... Jednom mi se prilikom desilo da je radikalna stranka dobila neke glasove silne među Mađarima, tako što su promenili broj na glasačkom listiću, a sveštenik je rekao da li bude 5 ili 6. Uglavnom oni su svi zaokružili za one prve, zato što je tako prvobitno rečeno, dogovor je bio u crkvi takav. Znači, tako da to je jedan od primjera u stvari kulturcida koji se nad nama pokušavaju zapravo sada da vrše. To je tipičan i vrlo ozbiljno razrađen jezuitski sistem kulturcida, kulturnog genocida. Da li bi ti rekao da li to uspeva ili uspeva? A za sada uspeva, i zato što je rimokatolička crkva institucija duhovnog kontinuiteta, vremenskog kontinuiteta, njima vreme ne predstavlja kategoriju. Zapravo oni idu, a najveći problem kod nas, zato što mi imamo jednu tužnu sudbinu, da se nad nama vrše zapravo seča knezova. Stvari od dahije, znači koje su krenule da seku sve umne glave u srpstvu, pa je neko preživeo pa su ih proterali, faktički nama dolazi do vršenja seče knezova. S druge strane, još jedna digresija mala, mi imamo jedan apsurd, paradoks u našoj kulturi. Recimo, na primer, kod nas je kulturcid po meni došao sa takozvanom Beogradskom književnom školom. Sa Skerlićem, Popovićem, beogradskim stilom, formiranjem beogradskog stila. Jer šta se dogodilo? Srpska kultura se formirala po kafanama, po Dardanelima, po Skadarliji, tako dalje. Paradoks, šta se događa? Da je prvi akademistički list, znači to je bio Srpski književni glasnik. I tu dolazimo do jednog paradoksa, da su pesnici, pisci, boemija beogradska je bila kulturno, intelektualno, duhovno konzervativna. A da su akademizam, koji inače po prirodi mora da bude konzervativnog karaktera, on je zapravo bio moderan i avangardan. I tu se zapravo dolazi do tog kulturcida, do čak do onoga da smo mi danas u čitavoj priči, ima taj vrh u svemu tome, da smo mi izgubili, i to je zapravo temelj zapravo svega ovoga, mi smo izgubili državnu ideju.
u vreme Miloša i Karađorđa svaki seljak je znao šta je država i kako nastaje država. Postojala je državna ideja, postojala je nacionalna svest. Mi danas ne znamo zapravo u kojoj državi živimo. Srbija je država sa 3 nepoznata. Pošto državu čine teritorija, narod i vlast, mi ne znamo gde nam je teritorija, to je su nam granice, ne znamo gde nam je narod, ko nam je narod, a još manje znamo ko nam je na vlasti, ko nad nama vlada. Znači, mi smo jednačina sa 3 nepoznate i kad bismo počeli da se borimo protiv kulturcida, mi bismo se u stvari trebali da rešavamo jednu po jednu od ovih jednačina. Tako da, ovako, ne mislim da sam udružio. Tako da se izvinjavam. Dobro, mislim, ovo si tu stvari pomenuo koje valja imati na umu. Samo isto valja imati na umu da ovo što ti zoveš protestantizam i katolicizam, to nije velika razlika. Ne. Jer pravoslavlje je malo drugčija priča. U pravoslavlju materijalni element ne pominje se skoro. Pre svega ima jedan dobar teoretičar koji je još nepoznat, ali neće biti, to čovjek se zove Dragan Krstić. Umro je prema 5-6 godina, stari 10 godina skoro. Profesor je bio psihologije na filologiji i na filozofiji. 30 godina je pisao Tajni dnevnik, koji ga je držao u životu i pameti. To je epohalno delo, polako se priređuje, izlazi jedan po jedan tom. I on je većinu ovo što smo mi sad rekli video još 60. godina, pošto je bio dete Sidorčova iz stare porodice, preživao je pokušaj da ga ubiju, oklinac. I onda je živio dvostrukim životom, a nije poludeo. Znači, živio šizofreno, kao što većina nas živi, ali to nije bila klinička šizofrenija, nego neka, da kažem, odbrambena šizofrenija. Znači, imao je svoj intimni život, negdje oko 11 sati uveče, kad mu poleže familija, onda piše šta se stvarno događa, a onda ujutru ode pa predaje psihologiju u okviru onoga u čemu smo svi živjeli i odrasli. I on je rekao da ako Srbi ne oforme svoj duhovni okvir, da nećemo opstati. Sad da se vratimo na ovo. On je tvrdio da je pravoslavlje neposredovana religija. Znači, vere je delio na posredovane vere i na neposredovane vere. Posredovana vera je kad neki vrhovnik crkve, kao što je kalif kod muslimana ili papa, kod ovih katolika, da je on ličnost preko koga se ide do Boga. U malome preko sveštenika. Kod nas je sveštenik izgleda imao malo drugu ulogu. On je bio, da kažemo, narodni tribun koji je ljude podsjećao na Božje zakone. Ali nije se preko njega, nisi ti išao kod sveštenika da bi preko njega opštio sa Bogom. Znači, mi smo neposredno se obraćali Bogu. Neposredno obraćanje Bogu se može zvati etikom, za razliku od moralnog ponašanja koje je normativno ponašanje, normirano. Da je čovek ispravan ako se ponaša po određenoj šemi. Kod katolika, protestanata i u islamu i svugde na zemlji moral je osnova odnosa sa Bogom. Praćenje propisanih, bilo napisanih, bilo vrlo jasno iskazanih i određenih norm. Međutim, etika je napor koji zahteva da čovjek u svakom trenutku odlučuje šta je pravo, šta je krivo. Na osnovu nekih parametara koji su vrlo opšti. Šta je istina, šta je neistina, šta je dobro, šta je zlo, šta je lepo, šta je ružno. Da on sam to radi. A kad god to radi, onda na neki način pomišlja kako Bog to vidi.
To je ogromna razlika. Sad, drugi element što ove sve tri religije, to su religije, mi nemamo religiju, mi imamo veru. To je ogromna razlika. Religije pominju, su okvir koji se koristi u politici. One su, Zapad već jedno 2-3 veka je u jednom kolitu materializma. I vere to podržavaju. A možemo kažemo da klice toga već možemo da vidimo u srednje vekovi. Masonerija je nastala kao udruženje ljudi koji su pravili katedrale. Ovo i sve toga. Ne, znam ja, ja govorim masonerija. Koja firma nije propala do sada? Čekaj. Jedno crkva. Čekaj. 30 vekova. Na starom, mislim, negde sam pročito, mislim, ne baš negde da ne navodim na izvore, pošto da se time prsimo Mesn u Egiptu, Msn, pošto kod njih nema ovih znakova za samoglasnike, je značilo majstor, vrhunski majstor. Znači, masonerija kao ime, ali govorimo o masoneriji kao političkom pokretu koji se aktualizovao u posljednjih 500-600 godina, da kažemo, naročito. On je od uvek, to se ja slažem s tobom. On je insistirao je na tom materijalnoj, na materijalnoj metafori života. Zato se, to je da priča o osnovi i nadgradnji. Jedino što je osnova i nadgradnja u realnosti potpuno obrnuta. Osnova je duh, a nadgradnja su krpice, katedrale, automobili, avioni, kamioni i tako dalje. To je, ali sad o tome možemo... Zapadne religije su dale potporu materialističkom shvatanju čoveka. Da je čovjek mesina sa nešto malo nekim rudimentima duše. Duh su izbacili katolici iz priče odavno, još negde sa šizmom. Čovjek je dualitet kod njih tela i duše. Međutim, tu postoji taj element koji imamo ime za njega, ne znamo šta je, ali to je duh. To je treći element. Treći element, nikada što znamo iz fizike i tako dalje, znamo da uvek imamo dva suprotna elementa ili dva elementa koji se objedinjuju u treći. Mi govorimo o svetom duhu. Sveti duh, otac i sin. Ne govorimo o otac. Jedinstvo suprotnosti. Mislim da radimo sa različitim koncepcijama stvarnosti, a koje su bazirane, one se oslanjaju na imanenciju karaktera. Nekada, do Drugog svjetskog rata je postojala disciplina, ne nauka, nikad nisu tvrdili da je nauka. Nauke su jedino prirodne nauke. Fizika, hemija, matematika i tako dalje. Te mislim, čovjek uvek za određen sistem akcija ima određene rezultate, predvidive. Ovo drugo su, ja bih to nazvao disciplinama. Ne može sociologija da bude nauka, ne može psihologija da bude nauka, marksizam nauka, mislim. Politika. A isto. Pa, politikologija. Političke nauke. Da, političke nauke, da. Marketing, znači, zapadna crkva je legla na rudu i porodila je jedan svet koji mi vidimo da postaje nezadrživ, skoro je sad normalnim ljudima sve da li su živi ili mrtvi. Mislim, otprilike. Smisla nema. Ljudi govore o logosu, stalno koji se grčka reč logos. Ljudi, logos znači jedna prosta stvar. Nije prva njegov značaj reč, nego smisao. Smisao. Suština. Samo toliko. A naša i crkva i akademija stvarno govori logos, a logos sam na grčkom jeziku ima 50 značaja, barem 50-ak značaja. 112. Evo, 112, da budem ispravljen. Ja znam za 10. Ali jedino značenje koje je bitno, logos znači smisao. Mi živimo u besmislu.
taj besmisao je su stvorile 3 religije svetske, koje su obesmislile život ljudski. Čovjek nije ono Maksim što kaže gorki čovjek, kako to gordo zvuči, da se ne gordim, ali čovjek može da bude nešto. Zato što čovjek plaća ogromnu cenu da bude čovjek. Pre svega umire, a drugo kako živimo, to znamo i koliko je najblagorodnije živeo je u mukama i u paklu. Ko je najblagorodnije živeo. Kome je sve Bog dao na ruku. To biće koje je večito i svemoćno, ono ne može na neki način ono ne može da bude vrlo. Jer nema sučin da se sučeli. Možda nas je Bog zato stvorio da bi imao sučelište neko. Ovo što mi zovemo ovaj svet. To je ima u ovom kraju, mislim, zna, evo Savelj odande, kaže, misliti i nešto drugo raditi nije isto. Mislim, ako neko nešto smisli, to je lepo, ali ovde se odvija drama sa ljudima koji su od krvi i mesa i koji doživljavaju ovo što doživljavaju i to je provera misli i smisla i svega. Znači, to je neka veličina, a zapadne crkve su se na to, da ne kaže šta su uradile. I jedna i druga. I jedna i druga. Protestantizam otprilike kaže ono što i Jevreji kažu, ako si pametan i bogougodan, zašto nisi bogat? A katolici kažu, niko tebe ništa i ne traži, dođi samo ispovedi se, daj koju kintu i 20 puta reci Ave Marija i ego te apsolvo. Šta god si uradio, ego te apsolvo. To je, znači, ogromne su razlike. Mi smo predstavnici pravoslavlja. Ja kažem nekima, pravoslavlje starije od hrišćanstva, gledaj me ko ludak. Starije je. Ono je iskonsko sa ljudima, a hrišćanstvo se ipak pojavilo sa Isusom. Zato se zove hrišćanstvo, ne nešto drugo. Ali treba da imamo na umu da su stari, na primer, narodi koji su nama preci, Arije, razne Arije, da su među kojima su i Srbi i cela Evropa i tako, da su oni imali koncept o, na primjer, kao što kod staroiranaca, pred zoroastrijanski koncept su imali, iskupitelja. Znači, bio je iskupitelj, ne spasilac. Niko ne može tebe da spasi, ali možda i da te iskupi. Da te iskupi svojim životom. Zato što živi kod čovjek za razliku od tebe i mene koji možda ne živo potpuno kao ljudi. Ali jednoga jedan koji živi kao čovjek, plaća cenu, iskupitelj. Iskupitelj. I tako dalje. Ali lakše je verovati u spasioca, spasitelja. Šta god uradiš, kako god si balego, mislim, radio ovo što si radio, to se sve briše, idemo dalje. Ne može da se briše. Jedino što se desi, to uvek postoji. To je jedino aktualno, samo su se dugo zamisli. Zato ovo kad Srđan napiše ovu prozu, to postoji. Što kažu, rukopisi ne gore. A ovo drugo, mislim, mišljenje je skoro jeftino. Jel ima još neko? Ne, izvini, mamo, ja bih dopunio nešto od onoga što je, izvini kako reče se zove, kako se zove? Bojan, što reče Bojan, budući da si pomenuo Skerlice i tamo još onu bratiju u zapadu okrenuta, u neku ruku jesi u pravu, mislim, to odgovara onim činjenicama koje postoje u tom dobu, da su oni u književnosti rodonačelnici zapadnog načina shvatanja književnosti, na uštrb ovih koji su po kafanama stvarali književnost. Da ostanemo u tim okvirima, kako si ti rekao. Želeo bih da ti skrenem pažnju na, odnosno svima vama da kažem, da su postojala, recimo po Dalmaciji,
to se zvalo srpske čitaonice, od recimo 860. pa skroz do Prvog svjetskog rata. Postojalo je srpski književnik, odnosno preteča srpskog književnog glasnika, kakav god da je bio je Dalmatinski magazin, srpski Dalmatinski magazin koji je počeo da izlazi 1835. godine, koji je bio čitan jednako u Veneciji, u Beču kao i u Peštijama, a to je važilo i za Beograd. A kao što je postojalo čitav niz knjiga koje je Matica Srpska u Dubrovniku štampala još krajem 19. stoljeća i tako dalje. A da ne pominjem Bosansku vilu iz Mostara, gde je Simo Matavulj objavio Pilipeniju, koja je biser u srpskoj pripovedačkoj veštini i tako dalje. Drugim rečima rečeno, da vas ne opterećujem činjenicama, tlo u književnosti koje je bivalo čisto srpsko, postojalo je nezavisno od tih barjaktara zapada, od Skernića pa nadalje. Još ću ovo samo da navedem, dokle je odlazila ta ludost ljubavi prema zapadu. Bogdan Popović, antologičar, kažu, prvi srpski antologičar, onaj koji je izabrao najbolje srpske pesme, umetničke pesme, pa ih turio u jednu knjigu. On je živio do 44. čini mi se, 45. 4. tako nešto. I doživeo je da Velikobritanci bombarduju Beograd. I njemu su rekli, gospodinu Popoviću, eno bombarduju nas Englezi. Kaže, nemoguće! Oni su vrlo kulturan narod. Ne mogu oni nas da bombarduju. Skoro od reči do reči to tako bilo. Dotle odlazi ta ludost ljubavi prema zapadu. Nas ne može biti zapadnjak, nego samo divlji Srbin da nas ubije. Ne, ovo je, pazi, ovo ti govorim da bih ti rekao, da je postala jedna mala klika koja je nas ostale gnjavila, ugnjetavala i oduzimala nam ono životno tlo u književnosti. Govorimo o književnosti. Nemoj zaboraviti, onaj narod koji je krenuo u Prvom svjetskom ratu, odnosno prošao kroz Balkanske ratove i Prvi svjetski rat, oni su znali, jako dobro znam, jer poznao sam neke od njih koji su prošli Albaniju i Solunski front. Oni su znali srpsku junačku epiku onako da ti i ja možemo da budemo pred njima postiđeni dok smo živi. Jer to je naš humus života, tu u tome. Da ne ulazimo u neke vrednosti koje se tu nalaze i koje mogu biti naš oslonac, da možemo da kažemo ja jesam pred gospodom. Ali evo da nam dogradim samo priču u diskusiji, jer čitava priča je bila sledeća, slažem se potpuno sa vama, i ona potpunjava da sam bio malo nedorečen. Šta se događa? U stvari, problem koji mi imamo sa srpskim književnim glasnikom i Bogdanom Popovićem i Jovanom Skeljećem je zato što oni nastaju kao jedna vrsta reakcije na romantizam, romantičarski pokret. Ali, romantizam je mnogo više pretrpeo štete u samoj Rusiji. Kompletna ruska literatura, u stvari, počeo od Turgenjeva, Dostojevskog i tako dalje. Romantizam, to je, pazi, ista stvar ti je kao i pisanje istorije likovnih umetnosti. Ti ako uzmeš bilo kog od naših studenta koji su završili istoriju likovnih umetnosti pa su stekli ne znam koja zvanja i tako dalje, njihov osnovni udžbenik je bio, da svedem to na autora Jensona. Ti kad malo pozljivije pogledaš, tamo nema ništa srpsko. Ništa pod milim Bogom. Ja sam gledao rođenim očima Đota, koga su turili oni u temelje zapadnog slikarstva. Taj Đoto nije ni za crno pod noktom iz bilo koje naše crkve koja je podignuta u srednjem veku. Bilo koje. Znaš šta, ono što je kod nas naslikano, to je veličanstveno. Ono što je taj radio, to je kao kad dovedeš neko maloumno dete pa mu daš, kaže, ajde oslikaj ovo. Da ne ulazimo u pojedinosti. Nije reč o tome, nije o tome reč. Sad ću ja završiti. Nije reč o tome. Nego reč je o stvari da se danas i dan današnji naši ljudi obrazuju i usmeravaju prema zapadnim vrednostima i prema zapadnim pokazateljima vetra. Da, to je vrlo sličnu tezu imao i Milan Kašanin. Sam posle ima jedan gospodin iza tebe kako doće. Mislim da ne ulazimo u raspravu dalje. Samo ću, mislim da ima malo predstavljeni u stanju u kojem se nalazi naš nacion.
Dvije su stvari koje za mene vrlo bitne, jedan primjer. Samo malo glasnije da... Dvije stvari su vrlo, evo i za ovo što ste sad rekli malo čas, vi gospodine Volareviću, a i vaš esej, a i vi gospodine Seliću. Stid od porijekla, od seljačkoga porijekla i pokondirenost, kao i obrukanost pridjeva seoski seljački. Danas i danas, a nekmoli kad je živio taj Popović, Marko Ristić, poslije toga Matić, ako bi rekli ovo iz Pariza, ne bi se ni završila riječ, ovdje su se uši spuštale i ljudi kao ljubičice, jer to je nešto iz svijeta i dan danas. Neka prozbori engleski, vjerujte, to je užas. Niti ona zrcala što su pokazivali Cortez i ovi Kitchener u Africi, Cortez tamo u Južnoj Americi, nemaju takav odraz fascinacije kod ovdašnjih urođenika. Ako se ikako može nekako boriti da se kao za prvo, da se razbuči pridjev seoski ili seljački, da se ljudima objasni da je Srbija seljačka zemlja u pozitivnom smislu, pa da se kaže, na primjer, da je jedna od najjačih banaka u Francuskoj, Crédit Agricole, evo ga tu u Meckenzijoj ulici, u jednoj modernističkoj zgradi i sad gdje štedimo, Crédit Agricole. Ako bi sad saopštili to ovdašnjim većini ljudi da temelj te štednje su francuski zemljoradnici, francuski poljoprivrednici, vitezovi njihovi, pošto ih više nema većinom od 1789, a to su vlasnici vinograda. Oni bi rekli, nećemo više tu, idemo u neku gospodstveniju banku. Pošto se sve reflektuje iz velikoga grada, kako li u Francuskoj, recimo opet, ajde, pošto govorimo o tom zapadu večeras, na Francusku, tako i iz Beograda, na sve zemlje, i srpske, i one su, kao što se to sad kaže, nekim zlorječnikom u regionu. Identičan stav takozvane elite ili izabranoga svijeta ili oni koji su kao malo ugledniji u svim gradovima i gradićima Srbije prema seoskom je i u Kraljevu i u Kragujevcu. Ja to stvarno ne mogu shvatiti, ali čini mi se da i ta knjiga Pokondirana tikva, ona je veoma aktuelna i danas. Ona razara, mislim, pokondiranost razara ovaj narod. Treba tu gledati nešto, ako se ikako može, a i ovo što ste vi spomenuli, kada sjedne u autobus, vozimo se ponekad, pa zabije one slušalice, recimo, ja sam in, znači, ja sam mimo ovi koji još čiste stružu, to malo blata sa Kaldrme, jer silazim u Knez Mihajlovu, da mi neko neće reći da sam sa sela. To je moje neko opažanje. Sad ću ja pokušati, vrlo kratko, mnogo pričamo, mislim, da vam odgovorim na to pitanje, ako je to pitanje. Zapaženje. Ovo može i kao pitanje. Ne znam šta znači ta reč. Stvarno ne znam, zaista, provokacija. Pojma nema. Hoću da dam odgovor, kao odgovor na to što sam čuo od vas. Danas sam čitao na internetu šta je sveruski patrijarh Aleksej rekao na prvom kongresu sveruske omladine. Prvom kongresu. Kaže, mi nećemo izgrađivati kulturu zadovoljstva i opuštanja. To nije naša kultura, to nije naš koncept kulture. Mi smo skloni ljubavi i šta ono još reče, Bože dragi. Ali potpuno suprotnost, mislim. Hoću da vam kažem, da bi mi to mogli da promenimo, mi moramo da imamo drugu vlast. Prosto i jednostavno. Ovako možemo samo da lamentiramo na donošenju. Nije samo vlast u pitanju. Što nismo fair jedni prema drugima. Pokušava kroz... Što je znači
neke uske otvore pokušati, rekoh, skinuti taj užasna ta skrama, razbručiti, ja kažem, obrukani pridjev, kaže seljački. Seljački isto kao ti mater opsuje, razumijete? Pa evo sad, recimo, kad hoćete nekoga jednostavno da diskvalifikujete, da imate i drugu Srbiju, recimo. Odakle druga Srbija niče? Pa vjerujte mi, to je odakle. I još nešto, pogledajte šta je u svezi s tim, to vi dobro znate. Danas, poslije užasa, 3 puta priređenih u prošlom vijeku, a evo ga sad i kćerka ustašnog ministarka vanjskih poslova ove Hrvatske, one daje naputke, ovo namjerno govorim, uputstva kako treba da se ponašaju ovdje ljudi. A ovdje će isto i dan danas, kao i nekad u zajedničkoj državi, Zagreb je kulturan grad. Vi sami znate šta je Zagreb. Znate koja je to kultura. Znate da je tu bilo 1976. 3/4 polupismenih ljudi s aspekta važećega ustava tada. Jer nisu znali, nisu htjeli polovično znali ćirilicu, na primjer. Dobro, sad polako, evo, došlo je vreme domaćinima da slobodimo. Slobodno vi nastavite ako ima još zainteresovani, slobodno Ja se to nešto kažete da... Pošto je bilo reči o veri, o istini, o etici, o Nemcima, ja bih htio da navedem jedan primjer. Čoveka koji je rođen 20. godina prošlog veka u imućnoj njemačkoj porodici, koji su se doselili u Zemun početkom 18. veka. I čovek koji u svojoj 20. godini napustio taj isti Zemun, kad je bio pod okupacijom Ustaša i istih tih Nemaca, prebegao je u Beograd, živio u Skadarskoj ulici na Dorčelu, i iste te godine primio pravoslavnu veru. Kršten je u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog. Nakon Drugog svjetskog rata je bio gonjen od komunističkih vlasti, bio zatvaran zato što je Nemac i ceo život je proveo u tom gonjenju i upokojio se u miru 1998. godine, da ga je ceo Zemun ispratio. Sticajem okolnosti, ja sam nosio krst na toj sahrani i to je bila nepregledna kolona. Sad, njegov rođeni brat, koji je nešto mlađi, on je ostao rimokatolik, odan Nemcima, posle rata je bio komunistički funkcioner i uživao u svim blagodatima, da kažem, ovog zemaljskog života. Svršio je svoj život tako što ga ispratilo, opet sam ja sticam okolnosti nosio krst. Njega je sahranio župnik rimokatolički, gde je bilo prisutno možda 30-ak ljudi. Onda se nosio križ. Onda je nosio križ, nije nosio krst. Treba nosač krsta se javi. U pitanju je, prvi primjer u pitanju moj deda, a drugi slučaj je njegov rođeni brat. To ste da jednostavno predstavim kao jedan, čini mi se, dobar primer za ove današnje drugosrbijance, antisrbe i globaliste i ostale koji su u zabludi, da ima i dobrih primjera sa one druge strane. Kako da ne? Mogu ja nešto da pitam gospodina Domaćina? S obzirom, molim? Krtinić. Izvinjavam se, nisam upamtila. Da li naša deca, naši sad već unuci, dolaze na nekih, recimo, ja ću neke, a i moma ima unučica. Da li dolaze u biblioteku tako što ih da jure o lektiru, šta je njihova sada lektira? Šta se događa, čitaju li oni osim ono što je mama govorio, a što svi znamo što se događa, što dozvoljavaju naša deca, ili ako ima mladih roditelja ovdje, možda oni ne, ali većina roditelja da se sedi na internetu, tek da se deca zabave, znate, a zna se šta kroz to stiže. Ne misli sada na zločine, pedofile i tako dalje, nego upravo na te igrice, na te monstruozne junake, uče se junaštvu preko tih tehno nekih, ne znam kako to da nazovem, ne znam koja bi reč bila u srpskom jeziku. Dakle,
meni se sve vreme ovdje Mome to pomenuo, nameće ono što je, čini mi se, esencijalno pitanje, osnovno pitanje, a to je šta mi da radimo sa našom decom. Znate, eto, Jasno. u tom smislu. Pa ne, teško sam dati jednu generalnu sliku šta deca čitaju. Ono što ja primetim, deca dolaze sa roditeljima koji imaju svest da je značajno da deca njihova čitaju i oni dođu tu, provedu neko vreme, odvedu ih, ovde su knjige za decu, lektira i onda odaberu. Ima naravno dece koja danas čitaju te neke razne Geronimo, Stiltone i ostale knjige, ne može se od toga pobeći, to je nešto što na neki način nameće i nameću mediji, prate se ti neki likovi koje oni svakodnevno, verovatno ne sasvim slučajno gledaju, ali u principu teško danas dati jednostavno, mislim da je ključna reč ta, roditelji. Mislim da ako deca imaju sreće da roditelji shvataju značaj čitanja pravih stvari, ne bilo čega, da će ta deca možda imati sreće da u nekom svom kasnijem razvoju nastave da sebe izgrađuju kao celovite ličnosti. Ovako, nažalost, danas roditelji imaju jako malo vremena da se bave svojom decom i oni su prepušteni uglavnom tim slušalicama, tim kompjuterima, time što im se servira putem televizije. Jako su retke prilike da se čuje ovako ovo što se večeras govori kod nas. Jedan momentu kolega iz Zastava firme, znači samo sumnjivo lice ovde, ja sam realizirao da će nam istekne baterija, išli smo po kablu da ne bi se prekinulo ovo što mi večeras govorimo, da ipak oni koji treba da vide i čuju, da čuju i vide, jer će ovo biti i na YouTube-u i oni koji nisu večeras s nama imaće prilike da poslušaju šta smo mi to večeras govorili ovde, a činjenica, kažem, deca su izbombardovane i ja se iskreno plašim, a negde se ponekad pojavi ta nada, to čini mi se Moma rekao u jednom momentu večeras, ima mladog sveta, ima ljudi, ima recimo nečega što sad odrastaje, nije odrastao na matrici na kojoj smo mi odrastali, malo smo u matrici ono vreme kada, što kaže gospodin, tamo iza Zagrebu se nije znala ćirilica, nije se znalo ni da su Srbi, pa su se izjašnjavali da su Jugosloveni ili nešto treće, često Čečeni, kako se već ljudi, Barsovci. Pa se tad pojavila neka generacija koja nije odrasla na takvoj matrici i čini mi se da ono što ja prepoznajem u nekoj generaciji 25-30 godišnjaka možda ima nade za nas ukoliko im se da šansa. I možda ima nade za nas, gledajući tu neku decu koju dovode ti svesni roditelji, da će možda za 10-20 godina neko propadanje kome očigledno opasno stremimo biti zaustavljeno i da će možda da se desi neki preobražaj. Ako nam do tada ovo što se često čuje opet zadnjih godinu, dve, ne promene svest. Stalno se govori promena svesti, možda bi mogla vas dvojica da kažete nešto na tu temu. Kogod kaže promena svesti, to je zlikovac. Mislim, ne može se menjati svest nikome, pa čak i ako ta svest ne valja. To je njegovo, to je on. Ili ona. To je svetinja. To je Bog. A koja je svest? Na koju su svest misli? Koja je to svest da se promeni? Svest kao znanje za samoga sebe. Opažanje sveta. O tome oni misli. I tumačenje ovih glavnih okvira, kažu vrednosti, šta je vredno, šta je bezvredno, šta je opasno, šta je benigno. To je, oni hoće to da promeni i to uspešno rade. To svako radi, svaki zlikovac to radi. Šta je potrebno? Ja bi se, izvinjavam se, ja bi se u nekoliko složio sa Momom, ali u većini toga ne bih. Ako neko zna kako se menja svest, onda to mi Srbi znamo. Ja ne verujem da postoji narod. Mi volimo, kažemo, mi smo jedini na svetu. Ali ovo zaista, ja ne znam narod koji je tako sklon promeni svesti kao Srbi. Mi smo dobili Šiptare, mi smo dobili Mađare, mi smo dobili, sad imamo Bošnjake, dobili smo Crnogorce, imamo Hrvate, imamo Bugare, imamo Makedonce, sve su to Srbi. Vojvođaneri. Sad će biti i Vojvođaneri, sve su to Srbi. I što je najinteresantnije, Ivo Andrić je o tome pisao, kad neko promeni veru, pošto je pitanju promena vere, kaže odmah menja i rečnik, navike, počinje drugačije da jede, ishrana mu se totalno menja. U Dalmaciji do Krajine.
jednom selu se jede jedno, u drugom selu drugo. U onom selu rimokatolici, ovde pravoslavci. Do pre jednog naraštaja unazad. U severnoj Dalmaciji, to je Bukovica i Ravni Kotari, što je bila krajina, nije se moglo dogoditi da Srbi pravoslavne veroispovesti jedu ribu. Ni u vreme posta, ni za vreme Svetog Nikole. Zato što to jedu rimokatolici. I da ne nabrajam dalje. Starije od toga. Ja kažem, do pre jedne generacije, pa su se onda ovi počeli mešati, pa počeli da jedu koji Srbi nisu jeli ribu, sad su počeli da jedu. Dobro, Momo, ja ti govorim za ovu stvar u krajini, odnosno u Dalmaciji. Bezobrazan. Nisam završio. Moj pradeda je podigao... Nisam završio. Prekinu si mi prvo Moma, pa ti. Pravo. A pa onda se mi znamo. Ajde, nastavite sad. Tako da, ne, htio sam da završim. Kažem, promena svesti kao način promena tipa života ili lika života, to je prisutno kod nas Srba. Može mene da ubeđuje, recimo, Ivan Vejvoda da je Srbin. On nema ništa sa Srbijom. On govori srpski jezik, isto kao što Hrvati kažu... On je Ivo. Ivo, ne, rekao sam Ivo. Isto kao što Hrvati govore da oni govore hrvatskim jezikom. Oni u zakonu o državljanstvu podrazumevaju poznavanje hrvatskog jezika. I dođeš tamo kao Srbin, ti pričaš srpski, nije to srpski, to je hrvatski. To je čista šizofrenija, mislim. Ali zato ovi Bošnjaci, evo sad smo dobili i Bošnjake, onoga policija uhapsila u ovoj Raškoj oblasti i traži prevodioca na bošnjački, neće da razgovara sa policijom. I ova vlast to odobri, dovodi mu prevodioca. A posebno što mora da ima spise, ide mišljenje sudije, dežurnog javnog tužioca, pa advokata, pa sudije, sve mora bude na bošnjačkom. Pa ti sad vidi, bato moj, kako ćeš da se ponašaš među njima, jer oni su drugi narod. Mi treba da izbegnemo samo jedno, da ne budemo zid plača. Momo, ja nisam zid plača, niti ja to zagovaram, ali ja hoću da kažem da postoji promena svesti kod nas Srba. Ne, ja znam da postoji. Da se menja se ta svest. Ja nisam rekao da ne postoji, ali za mene je menjanje svesti, pogotovo nasilno, da je to zločin prema Bogu. Ne prema ljudima, nego prema Bogu. A prema ljudima obaš kako je prema Bogu, ali prema ljudima. Ako neko sam... To je po definiciji sadržano u imenici promena svesti da je to zločin. Da, ali to se sad koristi kao, recimo, sintagma koja nema nikakvog odijuma. Ona je prihvatljiva. Čovjek koji ima navodno titulu da vlada nama, on to stalno govori. Ovo je ništa neobično. Danas ti je izdaja vrlina. Izdaja se slavi kao vrlina. To se zove adaptibilnost. Naravno. To je najbolji posao. Kooperativan je onaj koji izda svoje najbliže. To je sad kooperativ. Kondicio sine qua non. Molim. Ako nemate ništa protiv, mogli bi možda još 5 minuta, 10 zaostati posle Može da ostanemo malo, pa neformalno možemo možda ovdje. Ja sam odlužila, možda sam već, ljudi su sedeli 2 sata sa sednim stolicama, evo. Bilo da ste došli ovako broju i bit će prilike još ovako slobodno da razgovaramo. Radove tu poznam s ovim ljudima. Drago mi je. Pričao sam ovo Radove Kovačević.